Ni nak kaliang FKP so khoyam 2 unit. Man kapor ngila persajur yung surok snong jongi. Uba mi saat pemer nasak khoy saat pemer. Te ngila namar ba kajingat bian jogi kam illegal. Kikalikat di kelikit mar illegal kitrok. Man kapor sa kapor surok jongi ula jot lar thai namar ba kapesti jong kana surok kadai tang khandai ton. Bar kajingkit jong gite kitrok pat hadu lagi photon kitrok kindril tayar kikat tayar entah ter kibawa nang ne bat ikwa ba nakaliang ka police department ba kisimkha ya kena kakam namar ba kinde ban kinde ya kakam ban kinristar ya kena kakali namar ba ngilalap entah bakadon hangne bakala kala den ladaka police department